Atong permusik nami. Dinang riri hami diobason. Ima di pinopar ni opung nami oputua situ morang. Si pitu sada ama. Di anak boru bere nang ibe bere. Alamulaw nami ma acaraon asa alu-aluho juamang tuamatan namar tua di bata. Mau lihat ya mamang namalo nami. Alu-aluho musema tutuhata Yesus Kristus dohot to di Borbadia Rodi diakana humaliang na asa diramoti ulaunon ba nama gabi matutu jala horas atong alu-aluho mamuse tu sahala ni opung nami persadan nami imana sang api pinopar ni namanggo parhami opo tua situ morang dohot rodi na humaliang na tarlumobi dia mata raja inata soripada ay dia dong salah nami di pamereng nami di pangalak nami asa silang lang uruk-uruk silang lang ay toba name me pedang adong mengutungut asa sudi hami marasiroha bae namang mau lihat ya mamang adong hatani nama tua nama dokon marmula dina gabe marmula horas asa manotor hami baju amang godang mula-mula. Mau lihat ya mak, nama lo nami asa marsoba hami tua mata namar tua di bata tarlumobi tua mata raja inata soripada baju amang gutang soba manotor hita marsoba di nganan nabi baik asa mangaliat kami ditikyon marlas di roha hami ima nataba bilang-bilang di hami ditikyon asa mangaliat kami amang ang giat liat gabi liat toras baju amang gudang na gudang liat iban Iyo, sandali ito.
kita nama maragi terlumobi di Rajani Baru nami. Mula madokon perjolo maju hami mana torade ya kena beruda baru upasatami penon acara Tuhamu Rajani Baru nami. Jadi buah kita nama maranggi. Naro siap paliden do nasian negeri lama. Maksud tu roha memang ulubi hamu songoni ma acara hana tapola langsung mah alana argamu do daba akahami hahanggim na sonon nama mikon bita magodangmu asetat daiho hami na marang ginadong di silay sa bunganon terlungowi naro siat tomok langsung mah songoni do maksud tu ala ni dia nak kinon ala ni do non tu sama ho amang udah ima kau sini amang iya oke mak jadi margati mah jo hitam ta godang nah, pangidohan ima. Alahita na maranggi ma nama notoron. Napa? Maulia tema ala nong sadaro hatta aleman ang nabuhape. Dia kapoparin yung puis tumoras pituama na nong dihutaon. Alhamudo makasuhuton ulaw to ni roha hamuma mamita. Moliate di popara di oputa tua situ morang narong di huta faropon. Siak kami di popara di oputa tua situ morang boru bere bebere naro siat tomo nasa toror suta las rohanami di sangat nabi naimuna nadong disut. Molosa tonga akamang udah mang tua naso bodo nang tapat jong hodon di farhudulta boru bere tua situ morang. Alai molotung torok sopik nama buat totor suhu dok paparan no puto na huta de parahol las marohata jadi finasaha mahata untuk paparan no puta tua situ orang na adong di huta parahol saya pamit tak kita gay masalah horas di naong masih pasangan sangapak kita atong molosongoni di hasuhu to bolo jong maco hamu disi asaroha mi paparan no puta situ orang spitu ama na adong di paropo silalahi tongging dohot tanah karo dos marohate amang na malonami ala nang masisiu ka mahami di boparena punami situmoras pitu ama ala nong tabba keluarga di hami bay mazo di sima godang sabe di sima godang soba bain
Ate. Ulo-pulo nami ng sahatwa mo. Ang gawamad dokod ng pola balasom mo na. Nang yes ni Rohanami may saluhut na. Ate. Jadi si Panginoon nami. Oh. Nung nga, anong doon acara tuwa lagi. Panginoon nami. Dihamu anak nami do paromen nami asa maju ma 3 langkah ke depan. Isok kiat doang munian, agak ke tengah. Ya, sini. Maju lagi. Ya, maju ke depan. Maju lagi di sini. Ya. Nunga. Asaro hami. Ke sini ngadap. Ya. Asaro hami akka amang udam amang tuam. Mabain akka nauli na denggan. Artinya mano songod dia biar non paben namida anggia parumain las marahamu. Ade, hita suhut hamu boruan no pena suhut pinoparne putu situ morang si piduama narosian negeri lama siap paridien dohot hita nadong di silesa bunganon tarlumowi nasian tomok si sada paben mahita kamang udah sian nasa tolak ni gogota asata tabay si para strohani akaya na kota do permeta atong namalo nami Grabe mga kali. Muluboy do matong naturas na di samping ni panti. ido Iyo. sa pasang manang nga alas roa dos ni roa may wala pengantem ma asa upator-tor hami yan ako nami do parmen nami bajo mang gudang nanay chay-chay ban Hino. Marhoi hoi peawi nang tudorok tutoruan Mama lului golu awe parbodaria Asal masa kele kira sesatu tujuan Anak koki doa mora okia Ai tum soboy peawi lama tu paredangan Tarso dongan kira nalabi pasaria Alay sude nagele kira dan jadi hahurangan Anak koki doa mona opia Langsung dari hutan abiak karongan dan bola basah kabisi Alay anak koki dan jadi hahurangan Siya dongan maburang dari Ugo pengasari Ariyan kapolari Lama sekolah oke lagi Naik ke sekolah Sa tipo-tipo na Sikap pinatola koloki Marhoi Hoi peawi nangka Durolak tuturuan Mga lului ngolu-ngolu Lawan berkodaria Asal masa kele kira Sesatu tujuan Anak koki doa mora opia Ay tum soboy peawar honda martilot marjam tangan Tarso godong kira marsedang marapune Alay sude nagele kira dan jadi hahurangan Anak koki doa mora otia Nakso tayuka abiak karongan oras Hor songonima yan ako nami do paromen nami na tarbek kami da las maroham adong ya madokon nama dua
dang sudat pudun ya sosako jadi palien na dang sudat adat doh uhum alani papenan na susadia alani las maroham anaha do tamuinang parmeda iya songonima dihita nama maranggi ina marakan asa tapa satu beruta gabe horas atong sa macaraon dihamu baru nami na hamu masih bola sorot Maliate matutuk. Tong do tamahita madok maliate tu mata de bata. Ala asido tolong nerohana. Boy marpungo hita di begas sadarion. Imana marbikas. Nang majal pa masumasuan. Yan akon nami do parmen nami. Apalatikyon. Jadi yon dua tutur. Sabetulna lek kudu hamuna. Anggo haninaku. Alay ama ahana yon. Tung pesa mo ng songot dia. Say rumah tangga na baga mahamuna. Dihamuna asay tong termulia hita hanok kujuluanon. Jadi dison neng Roma hami berumuna. Manang nasongot dia penon ipaber nami balas maro hamuna. Songonido anggo si dohonok kutu hamuna. Baliate ma. Amang paten nami. Kamu mazolo na oportusi ase rohami matapoton hula-hula nami.